Kublai api barok. Unang penyap beri membontam hak pertai. Ulah banam syakim nada optiba man pendankam ya ke kor komputer. Ubriu bak pet bak tipa. Bat ba udai u doktor. Kani kadai katong ke pesngosi. Bat ke bapala sisa sepang u Dr. Harold Shipman. Uwa pendankam ya ke office doktor jung. Man penim ya ki jengim. Henry ban penyap ya ki wepan. Ha kesenong rid bakerten ka haid ha England. Kabadan kembalai pawancar ngut kibriu la arpulai senem ulale ya kecik penyam wan haba ula penyap ya palat arspa san pamut kibriu empat dan setia batip ya ke kamjong Dr. Shipman batkilam lai bantip lada umle kawai kecing bakala kabarin nang ta kecing kili kami kai kadau bau penyap ya kibriu balai umpat syakem la aslem bat ki ai kisaki baki pulit ki yo kabo penti kena bau lale ya kini kikam ngintip hakini ke video. U Dr. Harold Shipman udan ke klinik jungu ha ke Shanghai hajan Manchester ya England. Kecing pun beliau hang ta ke longkum dalai pau jarngun. Bak haduk lai hajarngun kidai kenang pang jong Dr. Shipman. U Dr. Shipman pun sin uji dia ki beliau ki basyang marwai bat ki bala temen. Kitu ki bala da kilak ru amdan ba bena. U Dr. Shipman wai puar ba ya kenang pang jungu. Ujulai ceki yang jengki, upet, usngap ni kecing keren jengki, ban penjam ya kamen sin ke bakya ki. Ha keting long jingman kumta, kibre ke basyang marwai, kin syam jingsung, namar ki sengotu, badan u Dr. Shipman ban sngap ni kecing berceperkat jengki. Dan ru kinang pang jungu, ki basyani ayu, hadu kata, bakat tukat ni kinang pang, ki ay wat yaw sabiying jengki. Namar kani kecing long bas ngotan nat jungu, u Dr. Shipman upau nambah hakatai kesenang. Namar kimun ba udai u doktor ba pensup mensim ya kibrio bala herta kamtam da kejing keren ba kejing semong ba. Henry sabar jong kata kejing long ba. U Dr. Shipman usngap ba ya kejing tip kung te kapor ba kisyang marway. Katno kejing don jing em ba kaspa jengki. Mano bawan rong hapo yeng jengki. Barhai kikur kikha jengki kisyang. Hadin bau Dr. Shipman ulai syam la kecing pet sengawa. Usa ai overdose da kadawai kinang pang jungu bat penyap yaki. Handrai namar kinang pang jungu kira dan palat prapaus nem karta. Dan uwairu besngotu ni kena ya kecing yap jengki. Kani kecing dia kelap ten bon snem. Bat watang uwairu syam la kena. Handrai hadu bau Dr. Shipman hi ulale kawai kecing bakala. U Dr. Shipman usdang ya kakam doktor jemu ha kecaka ke becengai nya pau kilometer na kani ka haid. Ha ke senang ke bekerteng ke Pontefract. Ha ke bautrai ha ke hospital. Ha usnem ka kandai spanya pusau. Ui ya kata ke hospital Pontefract badlet jatot modern ha ke baulong general practitioner ha ke Abraham and Merod Medical Center. Hang ni ha ke puar betrai. Lalap bawai bon pala kadawai petedin sya kinompang. Kadawai bau de bantunan kamhi dalade. Kapet hedin kadai ka painkiller. Henry kadai kadawai bakta ajor ya kibadi ya ka. U Dr. Shipman ula sakta ba da kani kadawai. Padua ya ka syakinang pang haman makilet syau. Uai tang kendiat yaki. Henry ukunan kam ya di Shibun. Wat akapor bakinang pang pad kimdan kam watang kata ke kendiat ru. Hadin bakinang pang kisim ya kani kadawai kisngau ba. Henry kimtip ba kadai ka drugs. Kani kadai kadaw bakinang pangchong Shipman kilas ngawu mat kring skau hayu. Watla kim temuru. Hadin balap ya kani ke hospital ka weng no yang Dr. Shipman. Bat kejingja ka poi hadu ban pendo ya ka license jungu. Henry u Dr. Shipman usiu da kapisa kumban ris pa pound. Baru udah bohi dalade ha ka rehab center ka balapan im ya ka license jungu na ka basya pendo. Hadin bala syong kendiat por hari hab bat kibreu kileklet no ayau upoi syahid ha usnem kat kandai spanya punyau ha ka ba ulong kum general practitioner Hadoni Brook Medical Center ha kisnem kat kandai spa prapau urang trei kum general practitioner bat ha kata kaporu syamlei yaki drugs ni umpat yo alat ban penyap yaki nompang temen. Handrai kecing penyap ka sedang kiu jor ba ngadu usnem kat kandai spa kandai pulai. Hadin ba upuli yala ka jong ka cleaning ha hai baru layo ka nam ha kanang ba ha ki bon snem balet
amdan tang weiru bas ngau tho ni kena ya ka kam sniu jungu ha ka sin banen kom ha ulubera karandai spak ne pupra ka Dr. Linda Reynolds ka batre ha ka weipat ka klinik persya ya ka jong Dr. Shipman Clinic ka bakerteng ka buruk surgery ka penpa pidik ngau khia halo ka jingkiu stat pala ka jing khalat ki badai kinang pang jong Dr. Shipman ka ong ba Dr. Shipman ubatre tang ha ka klinik rit ulado khandri mut kinang pang ha po lai banai kat ba ha ka jong ka klinik ka beran hado lai sha bun kinang pang bannya ke klinik cengu kalado tangkat samut kinang pang kani kejing artatin kanang kiu hadin balab bahadin kejing klat ki khandeng mut kinang pang jong Dr. Shipman am samna tap yaki handrai latang pitipi babon lagi kristan ki tap eki bahayin hadin kejing klat jengki batang khajat ki pedba ki bejit ban sha thang ka Dr. Linda ka ai ka report sha ka coroner jong ka Manchester bat ka penpau ya kini jing tip baro ba bon na kini ki khandeng mut kinang pang jong Dr. Shipman kidai ki kentai temen ki ba lalap ba ki lakhalan laki yeng jengki bat kam la ban long ba ka por ba ki klan u Dr. Shipman udan baik ha yeng jengki ka Dr. Linda ka ongru ba bon na ki jing klan ha yeng kidai bon sin ha ka por ba ki thia handrai kinang pang jong Dr. Shipman pan lalap ba ki klan ha ka por ba ki shong ha ka chuki bar kwe bar kadaw ha ka ta ka por tang u Dr. Shipman udan ha yeng jengki lani uthu ban lek shaying kita kinang pang ha ka sin banang kong bat ulam ba ki lakhan no kani kamdei kabala ban long kajing tokit kelas dang halor kani ka report handra ki pulin kimla bai ai ba pen klan persya ya Dr. Shipman ba adin tang shibnai kilapan sang ano yak jing tokin haba kinang pang jong Dr. Shipman ki klan usan hidalade ya ka form B kadai ka form ba doktor uba sumari kinang pang uhaban san bat tho ya ka daw ba jing klad jang kinang pang handrai ka jing e kalong ba ka form C ka badai ban san da wepat doktor habon ki khep la san da ki parlak jong Dr. Shipman ni da ki to ki baklam artatin ni kena ay u dai hakani guru kom ba Dr. Shipman utho bagala ya ki jing tip hakid birth certificate jong kinang pang ju ba du pha thang ya ki klam jing e maramdan bas nguthu na kani ka jing long bon ki jing khalat ki kut kham pocket badai na kani kadaw ba Dr. Shipman ulala ban buri ya kijing penyap jungu sisnem hadin sisnem hadin balap sange ya kijing tokin u Dr. Shipman udang penyap salai ngut kibepan handrai kata kapor ban sasyakem kam jenga syu kanang sya penyap bakhado jungu kadai ka mayor barim jong ka hai bakerteng ka Kathleen Grundy kabadan kumba prapway snem karta kala khlar hala ka jong ka ying ka apu sauter ujen leu ka kandai spakan pupra padhang niru Dr. Shipman udai upriu bakhado ubalayo ya ka Kathleen bakadang im harin kata Dr. Shipman usain ya kadet certificate baru tho kadaw jong ka jingklan kum ka jinghe jong krista ka kon jang ka Kathleen ka bakarteng ka Angela Woodruff ka dai ka lawyer hi ka bos ngau artatin ba hadien bakayo ya ka will ne ka kojit spa ka badai na ka kmi jong ka ha ka te ka will kadan ka kateng jong Dr. Shipman kung bayo ya ka yin jong ka Kathleen namar u Dr. Shipman udan ka jing dai bajan bat kata kalong ying ka jing don kerteng jong mu ha ka will kam dai setia ka pen sangau lengo handrai ka daw ka papen mi jing artin kalong ba ka Kathleen kadan artli ki ying handrai ha ka will la tho tang chapang ka wei ka ying kane ka pen isai ba kane ka will la tho da unang tho u baklam tip ba kadang don sa ka wei pat ka ying kata kadai bala tho da Dr. Shipman ka Angela Woodruff ka lait ki pulit bat ki pulit ki stang biang yak jing tokin lati biang ya ka med jong ka Kathleen Grundy na ka jing tem bat la pha sa ka autopsy ha ka balalap ba ka med jong ka kadan bon ki drugs diamorphine haba ki pulit ki kali ya Dr. Shipman uang ba ka Kathleen Grundy ka dai ka drug addict bat lo tho ya ka ni ha ka komputer jong shua bon sumar ya ka u Dr. Shipman udang susdang ban tho ya ki medical entry ha ka computerized journal handrai tip ba ula tho ya ngiyap ha ka ta ka entry bat ya ka tarik ka ba uthoru kadan hanta haba ki pulit ki ped ya ki entry kilap ba ka tai ka entry la tho shua ka jingklat jong ka Kathleen kani marway kampat biang ban kam ya u handrai ki pulit
Kiyaru ya kata ke typewriter kebala pendan kam banto ya ka fake will. Lalabru ba kidak tho kibaja na katai ka will kidai kumjo kidak tho kibalaja na katai ka typewriter. Bad hakunta ha kanyaw trik unay lur kandai spak kandai pupra ki pulit ki kemno ya doktor uba pau ba hait bakarteng u Harold Shipman. Harin balami kajing kren padba ki babonru ki wantan pau ba u Dr. Shipman ulalek sniu ya kebaying cungki mencua. Ki beriu kiladan kajing artatin handai kimla pan kren ni pan pau hakmat u doktor uba pau ba kanong ba. Ki pulit ru kila tokit susu ya ki wipat ki katsamip kinang pang ki balaklat haki kiti jong Dr. Shipman. Pad habaro kini kikis lalap ya kapateng kabalong kumjo. Kata ba kinang pang ki yo little dose jong ki drugs diamorphine. U Dr. Shipman hi usan ya kedat certificate baru tho kandau jing klan kum kejing herta. Baru Dr. Shipman hi uai jengmut badai bantang kenang babaro kisaki kin sya penjot no hakading. Hak Shipman inquiry lapet bianglun ya ki kes jong baro kinang pang ki balaklat kejing sumar jemung. Ki inquiry team kala tokit ya baro ki kot kisla ki death certificate bat ki medical record ki ba Dr. Shipman ulapat. Panalor kini lasib interview ru na ki bahiying jong kinang pang jungu ki balaklat no. Bat wat ya ki met jong katukan ni ki balat tabru lasai biang balale ya ki forensic postmortem. Kani kalong kebajeliu ha. Bat ha kani kejing tokit lalap ba Dr. Shipman ulapan yap hado ars pak hat prangut kinang pang. Kani kadai kebamla ban petik kana handrai namar kejing duna kisaki haki webat ki kes amla ban pensisya handrai kinong syak penyap kila ban kot sya ka arspan repawun kakut ka airai ban pengat yau Dr. Shipman halor kat santri kejing penyap kabamun baunam misu na kajil handrai house nem arjar saw upasi yalade da ka bedsheet hakamra along jemu badu jam no halin kejing klat jemu uparlop badan lang na kajil upan pau bau Dr. Shipman ulak keren hau ba kecing bon gibriu ki ba lupan yam kolong hado sanspa prangun aspa khat pra ni arspa andru pangun kumbala tho ha ka history u Dr. Shipman hi ulaong syau kadau bakordor ba balai Dr. Shipman upan yap bon hado kata kadang sulong kecing artati hado menta kito kiong ba udai usai ko kiwei kiong kalong ban yo apisa bat kiwei pat ki snotho ba kani kadai kejing kata na kejing yap ka kami jong namar ka kami jong Dr. Shipman ka badan kanser la hydrox morphine dan penjam ya kejing pang ban buon kingek ba menta u Dr. Shipman ula bandan kata kejing kwa ban pet ya kinang pang jongu ba ki kran ha ka jo kurukom da kejing ai dawai morphine bakta jur tang kini hi kublai jibon.